Whaatalo whātu telefola Radio Samoa le nei fo iaso ngafua, ma lole fo lau, alo maia o tala a matole vai aso. E ono o atu i le se lau wafe tangata a fia le COVID to tono le aso e tasi. Peitai, ele o mawhaio na maua. O le lapata inga lea mai a Professor Michael Baker, a o sawai o pa ui lalo numero cases wha amaoni ana nafi. Lea e se furu lima afe se lau wonos fultasi cases i le community. A o le aso to nai, e se furu valu afe, valu se lau tolu sfultolu. Ua tolu aso so o sawi lalo cases wha amaonia ai mai se lava au kilani. A o sawai o se tala fia, ele o ato le talitono le ali isu e ma ua tutu sai ma whaamtalangal soifua maloloina. E ono mafua lea ona ele o ripotia e tangata wha ai unga o lato siaki. Mai a Baker, e le whaingo o fie, e le ngata o le wha o ngai no teknolosi, ai ele o whanau umafoi o yaini a lato mai COVID record, e mawhai ai o na ripotia nei wha ai unga, e pei ona ele o anga wa ai whanau i lalo le sfuru lua tau sanga le mātutua. Ua talo sanga ina ia Baker le māloi na ia wa ai se awala i tala whea ngai e mawhai ai o na ripotia wha ai unga o siaki. Sa wai fo i male whe au, ia mata alia ma wha ai tete, tu salava, be fo i mailo siaki e negative. Ele i atoa se vai aso talo na mawhaio na whaatalo sanga online ma maua fua rapid antigen test. A o leo toe whaatau ele to atele i lungo le Facebook. O leo mawhaio na ngai online wa talo sanga tangata wa maua iaunga, po i lato fo e iei tangata o ainga wa maua le whaamai mo siaki nei. Ma o loo tu ina tu iai e au noa mase totongi. O lea fo e o loo tele ina whaatau mai le ono tāla i le siaki anga i atu le se fulu tolu tāla i nisi o fale talavai ma fale o loa. Peitai, o le maua fuai e nisi ma toe whaatau i lungo le Facebook. O se whainga wa whaamanatu ai le te whanau o Waipareira mai le lato pule Sili John Tamihere e tu. Ripotia le News Hub. O nisi wa taamilo whaatolu le kiu e au rapid antigen test. Ma ue talafo i le whaaiungo le vaiaso, ua whaatupula ia le whai numero i lato e whaasala lau i lungo le Facebook le toe whaatau watu nei siaki. O le face tolu lo tato iai o lo tele lava ina whaamoe moe siaki whai ai ainga. Le o lo whaongai nai rapid antigen test. Fōlinga mai, watu wai ona whaatau e whale talavai manisi o supermarketi, lea whaato a maua lato sapalai le vaiaso nei whaasolo atu le vaiaso fōu, a o lea ua mua whai APC nisi a nisi i lunga le Facebook. Ua talo sanga le national a nga i le malo, se i whaamama a venga i le atunu ue ala le tuu mai i lalo la fonga. O le tau o le soifuanga wa whaopopo i le silia ma le se fulutasi tesi ma le 5% i totono le whātau sanga tālu ai. A o lau ngai la le taita e le National Christopher Laxon ananafi. Na ia wha ai lo le atu umai i lalo e le National la fonga tutongi pe au lato tau avea le malo. Ua talo sanga tu sa o ai Laxonanga i le Minstau Tupe Grant Robertson e toe fetu unai income tax thresholds po le maua lunga wha atapu la o lo o fua iai le pasene o la fonga tangata o lo tutongi. O se whaatulangana o le a whaasao i nai tupe tangata tutongi la fonga e le ngata i tangata whai ngā luenga. Ai whaapea tangata mātutu o lo tala lato super. O se swinga i talitonu Laxon o le a le toe to e sea mai ei tupe whaanganga mo isi au nanga iei le soifua maloloina maonga. Peitai, na o le ono piliona whaasilia le malona whaeloe le masino te sema, mo le paketi o le tausanga wha le tupe le nei e lua fe luas fululua. Ai se tali mai le minstau tupe, e lo o fetau i lana whaopopo, matematika le national. Ua toe whea lua i le Inter-Islander iana whainga malanga masani le mai atao fia iana nafi. 5 le au whainga luenga le Inter-Islander ma uel koviti. Ma wha anofo e sea ma o lea na wha leo ngai na inisi o ana whainga malanga i le vā Wellington e ma Picton. Iwa se lau le pasese na fuafua mo nei whainga malanga peitai na leo o na ele i ato le au whainga luenga. Ua toe fetu una i le au whainga luenga ai mai se o le saule la pata inga i ono iei fesuia i ngai whainga malanga ona o le haafianga o le au whainga luenga i vai aso a sau. Ua ofo mai ei fo i malipulenga o lo mwhai lava na toe wha fo i mai tupe na tutongi mo pasese pe a whai ai leo o malanga na fuafua ona o le wha mai. Tala muli, e ese whaamtalanga le wha atono o le soifua maloloina. Ese le pese le pe pese le au whainga luenga le whale mai middle moa. Ele a waile tau fio le Association of Salaried Medical Specialists i whamatalanga Dr. Ashley Bloomfield le ana wha ai loel vai aso tāluai o lo o lava le au whai ngālwe ngāl middle moe whea ngai ma le wha atupula i o cases a fia le wha mai. Mai a Sarah Doughton o le wha atono le asosi, ele o le tūlanga leo o lo o iai.
o loo toʻanga o ngao le au whainga luenga, ma e le o whaatusalia lea i le toa tele o loo anga i atu o nol COVID. E le o mawhai fo e no whaamauti no mai le counties a manukau, pe to o fia le au whainga luenga o loo malolo o nol whaamai. Mana whaasese fo e le so upu reporti na sau i tuela amatanga o le vaiaso te aluai, e o atu i le valu se lau tangata whainga luenga le counties manukau, e le o atu i ngā luenga ona o le whaamai. Tala na o le tae au, manuia le amatanga o le vaiaso.